Na kejingjai tenra kali ke belajar step arfoi trek nailar jobsan hamukla West Indian Hills District hasurak persyak kapung Talas Ken hapreng ketrok kit klinger kebadan you registration number UP 760 1960 kebadan wana East Indian Hills District bad kamurti iko kebadan you registration number ML04E 0731 Hakabakatai ketrok kelaban penlengkenap sendan ni ketai ke olto kelawan raru kecingdo no arli gimin simbrio ketakawai kena kepadang arsnam bat unongnya ketai ke marti iko katkum ke kerua ni bor pulet laumbah ke por bajakan ni kecingi tenra ketrok layok selat ya kawai galong kemie kebal tip kerteng kong suki sari kepadang ba ila ke hun kentai badang arsnam bat ya kicat hajan ketai ke ceka kani ke kena kentai la tip kerteng ke hawasan sari bala penbena baklak klat no Syaban poy cakap sumar han Norman Tunnel Hospital Jowai kadba kemipat kebelaman saujur kadang don pedeng gijing sumar kamadian bala khale ke trok dak pok shilom la syambah pok katai kali iko la don nongnya bala sayu parla civil hospital Jowai la penbena bulayap syaban poy hagani ke cakap sumar ya utai nongnya kali iko la itu kerteng kumubak konben susngi ubadai nak snong nang ba Hakati ke jingja artli marti alto kawai kebadi kali Torres kebadan you registration number ML04C 5529 berkawai kali Shimet kebadan you registration number ML04D 3446 kila Syaban salit hakati ke trop ya kemadiap ke kena arsnem la IT sigi bahieng kat bae ke basa oba convents ensele postmortem maka sigi bobot ang ke kerwo naki pulit Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya